TV. Kevin Katho na Antone Mutegeri ambirigira nwithiritwe na wikendi nthongi bwega nontu bwa kuona kanya kugwatanira na unikire mubango Ugima Ni Utonga aja no twitha tukiaraire mantu jaja kuringithia ugima bwaku bwa mwiri gutigira uri na uturo buraja na buthongi oni bitagwa Antinyari Kenyua ugorobana ro tukethwa na kagita gake ga kwariria mantu jagi gutanganira murimo jwa TB ndene ya county ya MERU ketha wina kiuria arana about kurukira 40188 nyakibugo imoinyanya nkoroki rimwe kwa rimwe kiri mutandao wa Facebook na kinya kiri channel yetu ya YouTube na withiro gitiga kiuria gyaku kana comment yaku kana uge bwaku nkethwa nkithoma uria mubango jojo gwitana mbere ntukuya naro turi na gitio gikinene kwithwa na mabisa bamwe bakuma kiri rwangi rwa ugima aja county ya MERU. Karibuni sana ibwega nontu bakuona kanya kwija kwa na bautwe kiri Weru TV hatwanjire nago Susan ntote mugeni mwana waje gutakire Weru TV utwire marito jaku na roleku kiri rwangi rwa ugima county ya MERU. Mbaiga Antinyari na mutegeri wetu tukubuthokia windende na gipindi kia munde na nkoroki tukienda kuririkania ati marita yatachenja Susan Muthoni na wira yakwa ni gukirita awareness ndene ya kurigiria mirimo nikenda tumbo change ya behavior teo twita health promotion and education being a health education and promotion officer. Eunice, karibu sana kiri mubango Ugima Ni Utonga kethe mutegeri Weru TV. Bwega mutegeri wetu karibuni mbita wa kanana Eunice mbita irandonga mirite tindi MERU county. Niongo gira nditaga mantu ne jonde cha connect timbi. Ibwega kaire no tubakona kanya kwanjira kuja kwarana about tukanjira na ugwe Eunice indona ku report umirite kionanagia makarika ja uongereku bwa makarika kana mudimo jwa TB niongerete mono county ne MERU TJ statistics ikariata. Ipo bwega autore kinyana arua MERU county bando ni mwe ya counties 10 iria ciithirite cikiarirwa cikioneka cina murimo jwa TB kwa wingi. To be specific tugategera mwaka jojo wa 2022 MERU ya reportero namba 4 kiri county ushitegairwa shire county 20 ira go contribute kana cikureta 80% ya TB burden ki country Kenya. Kwa MERU ni mwe la mwaka muthiru twa reported ajie ngirinya ciega na lemirongo 67 drug sensitive TB, that is TB ya kawaida kunyuira ndawa cia kawaida. Atugacoka kigo twire mithemba ya TB no twinkiwa no komigweta lakini Susan tijeni ke gitumi county ya MERU kwithirwa iri mapu ne murimo jwa TB na bunene TJ environment yetu ikari kana imantu ja gwithire tobogi twitana kiri health promotion tutekuthingatira ina theneri ndene ya mathomo yetu na tauarikia ndene ya create awareness kuri into beta social behavior change every aspect of it na kira tukwenda kwa put across ni where change tabia. Number 1 gutegera nara transmission ya murimo yo ya TB kwiga gore itu increase tera tuweta awareness creation mtitiwa most of the time tukithomithania mantu ya murimo yo ya TB na nkoroki tukinenkanagira ura murimo yo spreader na environment ile facilitate murimo yo kuwa yo spread na the action era mtobatiri kuwa giteki itu kwenda kuchokeria ategeri betu nkatho nuntu na ntu bara bewa bakithomithio na bakaiwa bakithomithika na bakaiwa baechinja tabia especially atu ku embrace mantu ya screening itwanete kainge antu betu bakiumira kwa wingi ku screenwa yani kumenya kana gutegera bwana kana bena murimo
bakaba tena murimo especially rĩa tukuga tumira policy ya kuga ukaya kwigwa no gukorora a call for any duration ithii cibitari ĩrĩa akuhĩ nawe nĩkenda ũbotegero itwonete akari betu bakiya kwa wingi cibitari bongo barena ira tweta self initiative bakiya nara cibitari bakera daktari ramuchekere ya tukubwithia outreaches itukuona twina population mbingi muno bakuya guchekerwa inu ni play a big role in behavior change kana ira tukumeta a good health seeking behavior ukiwa bakiya bagachekerwa na mtu kiwa kimenya kama mapema with that case it is one of the thing ere utuleta on board kuwa ntu bakuwa bena omenyo na tu screen na ntu bakiwa bena ra change nene muno in that case tukwa twina improved in data capture na tukwa twina positive attitude kuma kire the community yenyewe na ngoroki positive attitude kuma kire other workers ngugi njega tugicoka kiri ugo unis jira maingi unfortunately murimu jwa TB ni jitha jukigwathana na a lot of stigma na indikana kwirimo tu reported a few cases ajojo kiri Weru TV ukaigwa mtu na TB lakini naregete gwikinya cibitari kana naregete kunywa ndawa nuntu nago kirora ntu bakagwa nuntu jira maingi antu baba ingi ibagwathana ya murimo jwa TB na murimo jwa mukingo ntije stigma ekaria ate ni kunyia na mugatugeria kuminyia ate ni bwega mutegeri o twerwana ugo karini ntu stigma bandu ireo kiri TB na stigma ijagariria antu batena umenyo bwa murimo jugura jo ijaijite jukari nikikugiaga na stigma indaja na nikio ntu kimwe turi aja turi nikenda tukomba kumejithia antu betu muno nkuruki mantu nejaja murimo juju wa TB tubere TB inenkana iro gukurukira rugone guti muntu kinya uri kumo tiumba kuyuwata na nuntu no gukushia muruki mbuga muntu uri umuko wenka no tithaire kushagia rugo jwejaira gukurukira gukushia rugo na riria muntu uri wina murimo ju agakora kana kiaraye jontu ngwaria kana gutia kana inyakina no ite jamsi cia trashia rugone riria muntu ngia gukushia rugo ndiro na agwatawa akushia jamsi gatonya maurine shikamurimo kwa stigma bandu irio ni tutonete antu bamwe tukibashwa twa bambiria ndawa bakaura bangirira twa thima boneka bena TB kumoneria ni TB na yakauga ari utie family yetu itiaja wi TB na inkubwira ari na rugutithaira kwina TB ya family TB murimo jumba kugwata muntu kinya uriku yutitanagia na family yoni simbigiro kiwa kuri na muthemba bigiro gweta jo TB jura jomba kuthaje kwa mona jojo county ne MERU nyantamina kuri mithembe TB mugano ututariria sasa ibo bwega TB idara ina mithemba kwa mbere tuga TB utiantu wa mwiri tiumba kugwata no iwate antu onde wa mwiri tiga mutundu nkunyu kana maigo na rira tuguclassify nyamwera tukugweta mithembe we TB tuga no jwitire jo ida kibarene tukajwita pulmonary kana ome kibarene yani ome maurine tukuga extra outside pulmonary tukiariria kaire TB kwina TB era tuthimite twamiona yumirite gikorora kionania kina bacteria ria kinya cionde tu classify na kwina yenge na wethere turaumira kabisa gikorore ne kiathimo ikonia gitena TB indi mtu aringo ambishe konekana mauri jawe chena ndalirira chiringioneka kiri mtu ari na TB iu na wenya wenu tumutrita TB iu igeta class ne mwanya mithembera kwenda kwariria ya TB ni ndagweta drug sensitive TB kana TB ya kawaida ije tugutreat na mieri 6 kana drug resistant TB TB iria iregete ndawa cia kawaida na yo ni tugutreat imwe na mieri imwe na ni tugutreat bamwe na mieri 12 na bange na babageta mieri 18 that is 2.5 years no sorry 1.5 year those are 18 months so ne nande ni shot imbira twine yo MERU county mwaka jojo 2022
twaripotete antu 110 ya TB wiki ite gwitikiria ndawa icia kawaida. Aya atucoke kiri ugwe Susan TJ factors chiriko tiumba kwithirigie kiranto gwatina bwa kuthaba kigwato murimu jwa TB imbiga warire ya kwagia mutunduko jwa TB bukiranto batiga kuinya na thokone pavoid na crowds ire TJ ni mbiumba kwithirigie kira muntu gwatine bwa kugwatana murimu jwa TB. Actually no ni mawa alike kwa antinyari kwene ntabira biekagira anto ugwatine bwa kugwatwa ni murimo wa TB. Number 1 kuria twita exposure ukaya kuigwa nyombera antu bokara ikigwa tina nkundi ventilation. Okay, actually tuga TB ni enda gukura bubwega ndakeria na area zira sire ndampi so wantu takuiko promoter kuigwa kwena spread ya TB especially ila kwena those bacteria na antu babokara ku either umwe wabo ena murimo tayu kan bacteria siuna chochiwa sire ruone antu baraba kwa in that environment ukioba kwa watu murimo wa TB kana kaba ikiro watine ba kwa watu murimo wa TB. Then number 2 kwingi tweta ro immunity ukiwa mwero tena inya ya ku fight those bacteria no tutuga bacteria cia TB chiwa chikarete ruone so in body ena ro immunity especially antu baraba na HIV AIDS kana barabare on the treatment either for cancer treatment kana bena chronic illness na immunity yao is strong. Anytime that bacteria TB kaya baka come into contact with it bakiwa beno what then ikuwa kwena what ba kuwa especially aging group like itwana toto nini ntuwa twena what ba kwa TB na nto barabara kura especially people above 60 years begwa na risk kana what bonge uregoro monuko wa TB na nto barabaruta baritangwe in TB environment for example kinyabo twenda daktari nto aturi watine boko wa TB especially baraba kuruta in areas ila china aje baina TB in that case to embrace we kira mask and tomba kwa to reduce that risk category ingine nto bara tumagira nchovi especially baba gutumira nchovi nona benda gukara tukumbone turatwe na kimwindu ya nuko na kainge batire yabo bwega that category na bo bego bari ugwatine bakwatwa TB na nkoroki na baba batumagira thigara nonto bwaro nero wa immunity na bo bego bari ugwatine bakwati TB. Then kule anto baraba gwa bari for example the travelers nonto bakuwa travel na nto barabare for example kwa kwena mtu na TB na alinkaleni nkalena ne te kuruguro nyandi dija bonda bari congested nawe anto bauna obewa bena wa risk ya kwatu murimu wa TB. Magita ja menginya kire gituma antu bakira gwita sibitari ikugwatithania nenya stigma ikugwatithania TB na HIV antu babengi boraia kiuria nuntu kwa antu bauga utumba kwithira wina TB utina HIV yoma eno ne mwera tweta myths and misconception era yongagira stigma tabanda daktari ku mention no turenda kugatire TB tigwatithanagiwa na ukethania kana kushare utensils kana kutongithia itanda kana wherever but TB yoto kuwata for example katutege mwayu yali na HIV turenda ku demystify tuga etikumaanisha nuntu wewe na HIV wena TB but katuga mtora HIV negagwa ari ogwatine kwa kuwati TB nuntu baro want immunity that is the thing. Then kire aje baraba chibitare bengi beyaga baina rogo immunity either nuntu bari na chronic illness kana immunity yao ere down nuntu they are not feeding well nuntu bwa disease okaya kuwa kainge tuga mtu rata kolia bobwega wewe na murimo tuga kwa throat infection cancer ya mumero kana any other thing na kainge mwajiru ona kinyate na appetite sindio so in that state mwajune wena Rwanda immunity na as long as we na Rwanda immunity na to those bacteria
in the treatment centers nontu tugachikuo nontu the bacteria it is in the hair kwina ugwati buri goro muno kwigua antu bakigwatwa ni murimo uyu wa TB koguo no tuone no wone ukaraitha ke classification no wone antu babaingi bara bena HIV AIDS bena TB nontu immunity yao iri nthiguru agia babaingi bagwa bena TB sibitari nontu immunity yao iri nthiguru. Those are the things that you come up within the treatment sector. Yeah. Inkwirigira Eunice mbuga kwitha kwina mirimu ire antu babaingi ba confuse na TB lakini ketha ti TB kou no tubonto bobo mugano tutaririe bionaniria bira mutomba kwithirwa ena bio akamenya uni kombeka ni TB ndene okenda pomba kwithwa nkione utungata brabo kubatara. Ni ma TB ni karaga ni mimika kana uria ijaga no murimo ingi ithire ukithira wina murimo ingi ukwatukania ni TB kana withira wina TB ukatukania ni murimo ingi joambere joran kaugira ni ya covid igitara covid kwari na confusion yu na inya kwina bange bethara bena asima ibuje mmoja asima karage koraga i untu bungi kwina bange bethara bena allergies ingi cia mithemba mwanya ndariri cia TB imwe tugaga ya mbere ni gukora kwa igita rionde mbere antu bauga gukora kuria guthikarakarite bimya bire na nkuruki lakini ntuko ici tugaga gukora ngathi kibara na arua mbwirite kugania ni TB mwanka mbite sibitari ndimwe kana ndaithwe mbirwete TB koi bwa mbere gukora kwa in duration untu bungi ni muntu kwithira ke nya kiro na te bangite cino nye kiro lakini mbeteri mubango ne jwakwa jwaku ina inikaga yo kifit na ndio kona kiro muntu ngwishiregere na teka bangite u ndaliri enge antu bethera no withire we kigia fevers kana kiltera na yote fever ira ciana ari eguru je cia muntu ena malaria kana binengi antu ba ibethera bakigia fever untu bungi night sweat ka kuthithina muno utukurire amami no ankangu shika oje kwina antu bethera bakijaga itwithira twina ndaliri no tuko ndaliri ingi ciumba kwithira kuigwa kibara kina ururu kwe gukinya muntu agakora akambirinya kuona ndamu lakini ushambere ndagwete inya icio twitaga na inya muno ni untu mirimo ingi ni ijana ona ndaliri gwakinya kiana ujora tugire TB uti muntu itumba kugwata kinya mwana munini kire ana mwana ethaira ate gukura bwega ukona kiro cia uite gwita bwega kana nireta bwega ikuremera cikwambiria kuinama mwana ka irritable kana kuriro unyonyo utheri agashoka akethira akigwatwa ni murimo jwa kibara kana URTI kana coughs cia now and then aketa sibitari agatiritwa twe back now and then uyi mwana tubwirite kwitha twitegera na bangi bara baingi tubagwatithana iria na nutrition clinic nuntu mwana na already nambiririe kugia ma nutrition kana kiro cia witu gwita bwega nuntu bwa uria TB nuntu TB kiriana ithara itu bacteria kidogo kwa ujo tumor irore mwana nambairia kuthangika ninya muno akija kumenyeka TB atwaririe complications Susan nonto imbije torambugire it's a bit scary na antu ibajuka ya mwanto no ajuke time ni antu ibakirire nyora okirwa sibitari so antu rimwe ibajuka ya time but what is the danger ya kujukia time bwo kenyunya tunda watora tokoro tukumenya ithine enio na nyake bakanikirwa ndawa iba kunya bena TB yes but nijere mwe binadamu murigo jwa kunywa ndawa kethira 6 months yu kana yu tia drug resistant taiwere nyua miaka ere no iwe jaka murigo joku itwa kidogo complications cia mbere gwita sibitari uchereri rira wombwa na namba 2 kurega kuthingatira ndawa ciaku ugori mwaji we confirmed mwaji TB. Okay, mbega turenda kuririkania mutegeri wetu mantone ya kuthi sibitari mapema na kunywa ndawa mapema na kuthingatira masariti ya daktari yatethagiria ku avoid complications ira ndita kumention nontu gwa kwina complication number 1 for example rira waya sibitari we mucherere mwiri we uri down
na rira mwire down immunity ri down ko ni take time ukama up kwa ndijasi kenda wairia so in due process moja ya for example daktari mention wire awe na pulmonary TB ka TB ya kibara murimo wakura no anjagiria guturatura marinya ndene ya mauri ya mtu so in that time ukona mtu agita atia aikorora ndamu na bangi no bathugania watakuwa mwayo yo kinya ikansa enio ukiwa kiongera stigma levels so any complication yemwe eno ingi ni iri very common ikwewa rira wena liver body system chonthire challenge no end up with what we call renal failure kana kwajua mulimo ya mpigo ni itikenoka into the system chonde chi challenged na gintu kingira tuteke rigano ku mention kwina challenge ingi na yana kwigwa utegutumira ndawa bubwega tyo tweta drug resistance ekavindi wanjire utrito na ndawa chingi igatumira mbeche ire imbingi na nkuruki wa prolong the treatment duration twarikia kwigwa tukimentionerwa ukegwa now the first regime ya treatment wetumagira 6 months no no ntugukinya stage ingi ya multi drug resistance kana drug resistance ukiona kuthii watumira more than a year na ukegwa ni cost more even in terms of economic status na complication ya mwicho kare utumira ndawa bubwega ukegwa ukinya drug resistance na ukorea kuthingatira masaliti ya daktari at the end of the day kuria twita death ni okaga so simple turuga murimo ya TB ukaya mapema ukamenyeka mapema nutiritawa na nuvuya the other thing ukathingatira masaliti ya daktari na kunywa ndawa bubwega ira twita drug adherence murimo yuthiraga the last thing no spread murimo yo wale akuthingatira kunywa ndawa bubwega na kuthingatira doctor's instruction and finally wale akuthingata yu yonthe igikuke ya nontu bwa kuigwa ukulemwa ikufuata instructions you yes Unis apart from drug adherence kana kuthingatira ndawa mbuga urobatere kunywa ni mbienge imbiji butha we big on diet nontu mbona bukeja kuriunganja na mitumina imbienge mtu abatere kuthingatira apart from drugs in terms of mbakiro kuria na environment ira ugukara Keibu bwega muthikiri gintu kingi twendaga mtu athingatiria na inya muno ukeja kwithira wina mwacie kana wi mwacie ukuonekana wina TB wa mbere TB ni murimo jwe na ndawa na jumba kuthira waja mapema ojo daktari alikia kuga tuwaja mapema complications yuitio ituthingataria diet ni untu nayo bya kuria ni byo ndawa number 1 nya tugakwa ndawa tukuna bya kuria actually tukiumba kuguteria ko diet itu advise antu bete on balanced diet every day kumantu kwira wambiririe ndawa na kwe tukinyaga tukona mwachie kilo cia ikuleka kabisa ukanda yetire nyomba peke yake tikungana itwithara twina bya kuria although at the moment twina challenges mono twithara tukieo into jeunda bwira treatment ya TB free kinya bya kuria tubwirite kuretero free kuria tuthirite twina challenge mono ni ntu bya kuria bi tuketha tukureterwa uria bi bacteria ni ntu mantu anaavoida gute te within the county at the national government leo itugeragia kuoneria ntu kuri ba shimenyere kuringa na bya kuria bira bakethira bakegetatia bakiumba ku afford tukageria kuba menyerera kibya kuria into kingi ni turaia mwaji ukeja kwithira gwaku gukoneka kwina mwaji TB twitaga bau bangi bonde beje nikenda bakomba kuthimwa tutumainya CHV kenda wori aria na family eu kenda reduce stigma menya stigma mochora ngwirire ni ijaga ni ntonto batena umenyo bakambiria gutenga mwaji kukinto byawe thani siko bagika kando nyomba itwitaga ku intervene namwe kinya mwaji ekitwe nyomba mwanya na nuntu ba still stigma eu cyo chonde twatikiria ajo nuntu TB daira mwaji ambiririe kunywa ndawa ate danger anymore especially gukakinya around 10 days atithaira kigwatiria antu ici na magana inya mono bacteria kugwa tera isi yake gwatiria bangi lakini mwaji atirari nje tuga antu banje bonde beje
bakathithirwa bagathithirwa cunguni woneka bena TB bakaewa ndawa cia TB betha batina TB twina ndawa cia kurigiria batikagwatwe ni TB na kiu ikio ndingi kuria antu betu muno ni baciumirie rira wona njenu ya riungwa kana gwaku kwa riungwa kana ugwe ukoneka wina TB ukageria kwira bau bangi ni beje kinya gukoneke kia bena murimo ja TB ni kenda tukomba kumba kurwa na ndwa kini kenda tukomba kumba na ndwa enece ya kuthiria TB untu bungi tubera cough etiquette kana hygiene ekwe gukora ti ukora ovyo ovyo ugakora ukundikirite muromo jontu ndina gatambaga wethero tina gatamba itugaga utumire konguro yaku kana nigwitagwa ya nkonguro elbow ugaikundikira wethera wina igoti jontu ina rero no ukore ndene kendo tikombe kugwatiria bo bange na nande mask ciejere ya chip mtu no bangerera waje TB kana nyaki barage utikomenya ke TB ukethera ukira mask ria wekira mask menya gutina risk ya kugwatiria antu bo bange murimo jojo TB Susan gutina chancha mo kweli currently chancha moya twenio tureariria antu bande barabena na baba nini tukeni challenge community ba practice ya tugweta kwerwa mwana cibitari nturia werwa mwana cibitari mwana nanenkagirwa ka sanchamo kambisinji kauga ikatumika kurigiria mwana atikawate kana mtu atikawatwe TB na nguruki ni kesi ukawatwa ririgagiria severity murimo rajo utikanene sana enio chanchamo ria riku na the other thing kwa ndio daktari alikia ku mention ikwera tuwa the community bena routine screening ou barageragia kumira bendelea kumira nto murimo kamenyeka mapema tukomba treat na to control the spread na kibarana bakwa bena that challenge ka murimo ya TB nabo tautu alikia ku mention wekira mask nikenda to avoid ego spread bacteria ra nyumba kuagita ndene ya ruo the other thing kire bara twena bo ndene anja especially ba mama baba breastfeed nabo kaiwa kwa mama yu no ena TB ibwega ndiran mandaktari bako ya mashinani akaiwa aketumia ndawa bobwega na kana karana kwa breastfeed nako akanenkerwa ndawa cha kurigiria kwatwa ni murimo wa TB then ke group erenge no to mention ile baraba tumagira thigara tukabaira babo ndio tumira thigara nonto kwe primary smokers na secondary smokers bon then wa affect for example kwa no smoke thigara ndani ya family yaku as long as no go smoke ni go affect mauri yaku kinya kire ana bau banje yaku kinya bau bau tuka affected nawe baraba tumira njobi na boturuga njobi ni go affect party chonde cia mwere tatiga njuere na rukunyo na maego nonto ya affect everywhere tora murimo ya TB yogiteta you affect everywhere ko ni koro immunity ndiro temete kuthira lakini nchanchamo available gesibitari cheto cibitari chonde cheto cha private na public nchanchamo ya TB eriogo nenkagira twana turato nini aya ugeba kuba muthia Susan kiri mutegeri mbere tumaruka atwebera afya yenu ni kumlenu na prevention is better than cure antu baumire banenkerwe kana baskrinwe murimo wa TB eni mbondo ra ukorora no mera skrinwe na twina ithimi bionthe uma kuruta ikora twina gene expert kinya twina digital x-ray ira choba kuona kira gene expert kana ira kikora gitakomba kuona ni komba gutega in the minute state ya bacteria ikomba ku capture na wega kwa digital x-ray ni kuomba kuona nyamirimo ingi tatiga TB na kwa tweteria mwingi ina ngudiwe. Thank you very much. Unis tukiumaruka ntije kitha kwina bwe na screening emunge kana no sibitari tegeri betu baria roba kuithira bari side usharo ire tariki 21 tukethira twihome au ichoro iboro market tukethira tukithimana murimo jojo wa TB digital x-ray daktari ariria ni mobile o itwethera tukiumira nayo ko bara bakomba kumira bakinyanto au bakethira bagitetheka ntukuyu screening sheto na ithimi bionde bya TB bithera bie free uti muntu kinyomwe uri agwa kinyambi twithera twithima bionde free
na kinya na ncharo iboro ikorora bila tukathurania tugakamata twikiara machini cietu cia kuthima ire na results tugatuma kisibitari ire yakwie kana kinya mwaji wengwa kana uwire tare no atumirwe SMS ya kumonia results cia ora ciuma ciethira cikaumira ikari kwou twitite na mbere kuthithia outreaches iu nio imwe ya njira iria tugutumira na kinyoga ciumiria na aru geta cibitari ya thirikari kinya riko gweta uga ni kithimi gia timbi ukuthithia ukwenda no uthithirwe itwambiritie kinya kuinua private facilities iba kuthorania nyabo ikorora kiri ajibao bakareta cibitari cietu through riders na ajibao bakathimirwa resort igashoka no kaire iu ni ngwataniro ira twineo nyana private kenda tone ithimi bibi bietu bigukinyira antu bonthe ora kumbika. Thank you so much ntuba kuona kana kuja kwaranira bau twi ugoroba na aru ni mathajo tutikira tukinya buja kaire na kaire na ngugi njega. Thank you so much mutegeri ntuba kuona kanya kugwatana na mubango Ugima Ni Utonga ugoroba na aru kwirigiro kuba magintu kimwe kana jairi mwanka kime kiu kingi ithirwa na kagita gake ga oni betagwa ntinyari kinywa juju kare mubango Ugima Ni Utonga.